Yo, parcel! Ma'am, parcel Ay. ma'am. Pensa, sir. Magkuha kong ibayad, sir, ha? Sige ma'am. Ako sa sila din, sir. Oh. Bayad! Bayad! 2,000 eh! Sige, salamat ma'am. Ano bitong, dili ka musugot nga mag-order ko. Ha? Dili ta ka maging anak kung niuyan pa ka sa akong tanang gusto. Napay sunod ka parcel, ha? Bagisod to!